Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu mumwoyo kwanje, karibu. Embo omuhulisi wa Western Nyota TV hosi obonoli mulira bananga Pastor Jack Esipisu rula esomolo Bunyore we Vihiga County ne huwesirenda se nyasaye ndo mukambi mwikanisa lya balanga Jesus Healing Center ne kupile nyasaye hembo oundere litukulya noni mbe hano utolo kuibalana obulali lwo nyasaye okulondokana ku nyasaye reta mwoyo kwanje ne manyire litukulya noni nyasaye chichakola mangana mahongo mbulamu gwo ngera abanoli yao nobola mbulani minikire litukulya noni kulasaya hala nawe ngani nyasaye wiki amangana mahongo okubirira mwkwalilie singa ya mesia nindilera oli ne amatuku kabirire noma mangana kemilyango ama the gates malango ebilibwa no mangana kebilibwa ne manyire nyasaye yanje kiasinga weka yiwa mangana mahongo mbulamu bwanje nende obulamu bw'omundu oso rewe sirushishe owenya hulisia ne litukulya nondi nyakuloma kandi ku territory gates malango ya maeneo nombe ebilibwa bya mahanga ebilibwa bya matala kanoli ya litukulya nondi nyaumbulise nisiri kutyakata leka usaye embo mwami nyasaye litukulya nondi okundera nokurano nolokuloma nendo mulisi uno ndakamulirage Yesu Dios ndio musuki abandi yabombola mugwe limulakule mlirege Yesu abadwaye baone ababula kumini kanyasaya baye ukuluke mlirege Yesu nilitukulya nondile kalingana lyo linjire mbulamu gwe lilere amangana amalahi akawa mulakira mbulamu mlirege Yesu saya nisubie bola amen osiyoba noli manyine nyasaye nyakuloma nawe oraharula yaota nyakusoma Bible o establish ya Samueli wo ranga njiakilo mulyango kwa lihumi na sita 16 verse 1 Bible bola the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be my king. But Samuel said, how can I go? Saul will hear about this and kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to God. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me one of I indicate. Onyari wakani abola. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, when he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled. When they met him, they asked, do you come in peace? They asked, do you come in peace? Ebebe vola, olwa Saulo yalina suyo bomruki wa Israeli. Nyasaye ya chaka khaba Daudi. Ne David yalina minya Bethlehem. Munyumba ya Jesse, sikila Daudi no mwana wa Jesse. Yalina ali munyumba ya Jesse ne yali niya rumu wa bulituku ya bulu anachia kola makondi wae biayo. Kangu yako siyali na menya kata munyumbata ya menya msiyayo nebabe bola olwenya saye inga Samueli nala Samueli alakaya linesubera sikresina nyasaye usio mwami welitala ya Israeli nenambola Samueli no chililo ulakaira Saulo mpaka lina rula ramulika lwa mafura ochie hasi mwitala ya Bethlehem munyumba ya Jesse robo ya mumuruki no muruki uyo ochumu mbakila mafura obake omchuke ka mafura sikila nyomu ruki wanja kuwe Israeli nyoma nove naruka orake bilata kuloma mangana ka emiliango nomba ebilibwa kulweko Samuel ya simu kanacha kaucha no olweli ni yakola
musilibwa esokwinjira Bethlehem omuntu nyawumbulire bulayi bwene onyala kuba n'omenya kyopara ebilibwa bibulawota kata Nairobi hano kata Vihiga Kakamega ebilibwa biliyo byokwinjira buli litala line silibwa sibyandikwa what is known as silibwa sya enata lakini Bethlehem yali ne silibwa it had a gate ilikuwa na lango ne silibwa isyo syali sinjira hapa saulu wa Bethlehem wazee walikuwa wamesimama pale na kila mtu ambaye angeliingia Bethlehem wazee wangetangulia kumuona na wewe babe bolado Samueli yecha handa basakulu bamunola lakini lingana lyekole kalwa bamunola batechera sikiras yali nyecha hata munjira ya kawaida ta yali na arumi lwenende nyasaye ninabole yera mulwika lwa mafura amafura kabemo sikirasina obunyali bwo kwinjira milyango tuno okwinjira mbili bwa bino byenya mafura sonyala kwinjira mbili bwa norali na mafura ta lega wole emilyango chikwabukania orula ndwalala nochi abundu handi onyala kurula mushitengro mu winjire bedroom obira mulyango niwanya kurula na kuru wiche Nairobi chiri milyango chokula kurule na ikuru okwicha Nairobi nekata kandi norula mbumanani nochambu hinda omulyango kulio emilyango chiliyo chikira abantu benjire ne ali abundu onyala banu wenya kwinjira lakini norali na mafura sonyala kwinjira ta bitukulya nondi nyakuloma kuiwe omundu wose umbulisia mulira ya Yesu omwami wa rumba singa yali na rumire Samuel ya ruma mbole ebilibwa ebyakwikala matuka menje lega bikulakule ochake uchenda matala kanyasa yenyo chendemo nyoma nyilingana ilio bulia bunde bilibwa bilio ebilibwa bikala abantu ne bilibwa bula kuliko nende gatekeepers kulinende gatekeepers kuna wazee wa kulinda malango kuna wazee wameketishwa abasakulu bayikhala balinde milyango ne bilibwa ne abasakulu bano sibanyala kulinda bilibwa bino sikira ne bindu byemsibalasi yomoyo sibanyala kubilinda nibarali no unyali wesibalasi yomoyo tawe lwera kombaka bahabo unyali wesibalasi yomoyo ne bilibwa bino bikulwa nende obwali obwarebwao mobwali bula buli tuko msango kwekolekaho there is a sacrifice on the altar every other time kwa nini malango yawe wazi lazima malango yafunguliwe na dhabihu kwa hivyo wazee hawa wanachua wabamanya mulayi sana omulyango kuno kuchilila okwenya kuchilile kwarama paka emisango chekholehe nisesikira ababola abandu bachiye bahurule sibakwarule silindwa bachuke basinjireho ingombe sesikira ababola omundu wakafu abandu babekeliswi sesikira abandu mahanga nomba matala bamanya ifo mundu nafwie kuwasi amatuku 40 kabola matuku 40 ne hukalwa usilindwa nonyole bilindwa bindi babifuni kulo kumulingeti babikwarule baome nende simbo bakaoma kandi bafunike no mulingeti nonyola abandi omundu niyakafwa ne babola kubukula masafu ureo sikiro mundu no yalili wana handi na yebula mahwana babola kubula kurako ifula ya matina ichakukupa seli ifula tawe benisi liwa siyalame emisango chikule milyango nokole misango wikule milyango mwenye abantu wikule milyango koranolane chimonita lakini shikila okulo omusango kwikule silibwa nokole misange bilibwa bikoha nochilila kubola bilie bindu bya lazima okoleho menye bindu byeleta nanende kumisango obecha ochilisie bilibwa bya basaholo unaendelesha malango wazee walikuwa wameianzisha kama hawa wazee walikuwa kwenye lile lango walielewa wanajua vizuri sana lango haliwezi kuwa wazi unless kuna sacrifice inatolewa kwa madhabahu na ninasema hayo madhabahu ndiyo lango kubwa na abantu bamanya bachesi babesi balasino bamanya nibenya kureka iwe ne baresindu mulyango ko ne baresindu humhunjuyo amulyango sikira sina sibarecha omulubafu bw'enjuta benya abundu obirra sikira sine milyango chikirano nina ingasi nonyana kurura
So nyala kurula mu class 1 oche mu class 2 norabiriye mu mulyango ta emilyango n'ebiliwa bilyo n'emisango abasakulu bakolako kusude ebiliwa bikirile kwalama kuleko kenye ko manye bulayisa kenye ko manye nole sindu shekoleka sifwana mbo nola bantu babola kusinje likondi kuchuka machayi kubarabara nesilibwa sebenyansi alame nola bantu babola kurula kumugulu ebabe bola kwarula mundo mukulu wanyola Yesu Kristo ni kuonibwa waruna mangana komundo mukulu ni kuijira mundo muja ambaye oli Yesu Kristo niyo menyamu ifwe nebebe bola Galatians chapter 2 verse 20 ebona musikulinyifa bamenya andita lakini Yesu amenyamu ifwe okora musalo mundo mukulu omenyamu ise anditawe ni Yesu amenyamu ise ni Yesu amenyamu ise obulamu bwa menya musibala sino ni menya musibala sino menya sikira lisubira lyanje mu Yesu simenya lisikira lisubira misangota simenya sikira lisubira mu bwali obwarebo na masakuluta bola lichukule nondi kalia mangana noka handako noka tilila no parani kobula mubo nakakuile msilindwa nakakile no fwe nakakila mangana kekole kala basakulu kakwe kolekele lakini babe bola when we are in Christ you are a new creation wewe ni kiumbe kipya ukiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita na tazama mambo yote yamefanywa mapya kwa hivyo lazima okola mangana amaya chile omundo muyachende mwiwe mulira lya Yesu ebilibwa biuchila bantu kwinjira n'okurula singa basakulu bali balinde Samueli bamanya omundu wicha kumuchilile yenjire omundu wenyarula kumuchilila rule nekande bilibwa binyala litala linyala kusula likusukume pako rule msilibwa sindi ne esilibwa sio musuku eserebo busuku kuitala sikola magana mabike koleka muitala Sodoma na Gomora yaline ndabasakulu wanaitwa mashoga walikuwa wamekaa kwenye malango ndio sababu malaika wakiingia mbolambo noralino musango ko kuinya obwali bosi kunyala kuikuro mulyango ta nera umanye ko chamangana ke kwale khano ole Ibrahimu mrumike wa Nyasaye wali na chena babe bolamu sio ranga Genesis chapter 12 verse 8 Genesis 12 mstari wa 8 from there he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Ebebe bola Ibrahimu yalinyalangwa ninde Nyasaye nachicha msibala sema nyine Nyasaye mwene yachaka kusiomboga noleli weli nachicha yola bundu nara lihema leo nwara lihema niyo mogo bwali ne ubwali bula na inye omusango ne naranga kulire lye Nyasaye molole ebebe bola Genesis chapter 12 olwa Yakobo yalina toroka Isao mwana wabwe niyeruka yenyakucha Laban yola abundwala ne esibala sio moyo sio mtila osikira sina omulyango kwali kwekuhabwena ala ko chaka kuchamsialo sindi ko kwinjira msibala sindi omanye Samwana Yakobo yalina munami echigabi lakini ihabino yaline siri chaka kole kasi ihabino paka ya henjie mulyango fulani kechi yake kole kasi no ruye chani yola Bethel yakona hasi nuruwe kona nara lichinane nara homrwe wele linakone nenanela ingasi irule mwikuru yikirasi ne ingasi ya amalaika banina bacha nibakaluhazi bacha nibakaluhazi nenanola oingasi ile wela obuhongo kwa Nyasaye no moyo wa Nyasaye nachaka huloma nenakalulo kumbola amangana akanyasa ihabiye Nyasaye linyalambira Ibrahimu sikila sina yalinyola mulyango ko winjiramo alabulo winjira mulyango kunota ihabine siya khole kasita nolwe ya holao sikilo bunyali obwo musango kwa Ibrahimu ya
bolao nendo bunyali bwo bwali Ibrahim yali nyarao bwafungula omulyango okolwibulo lwa Ibrahim obuchako kwinjira mchikhabi kino neni lazima Yakobo yole bwali buno dikilo bwali no mulyango mundu wa Nyasaye ni wenya kufuna kimilyango chindi chekoha ebilibwa byekoha obulamu bwo ebirana bilaitaye paka ofunake ebilibwa bindi niomboke ebilibwa bya Nyasaye. Ibrahim yombokera Yakobo ezilibwa ne Yakobo niyo laonalo obukongo bwa Nyasaye ne Nyasaye nambola mangana kalini yabola Ibrahim ukase nda ukase olwibulo bwa hechule subala sino nambola chikhabina we abana babo bakafunga emilyango bakaline emilyango ky'omusuku wawe omusuku siyakabanyaleta sikira sina yali nyonde kubwali hebola omusango gwo sonyala kuyinya norali n'obwali tapakobe n'obwali obwali n'emilyango lwokitamkanisa litule Jumapili omanye wichile ku mulyango munyala kuchamfanana lakini mullanarula nalo lubekalundi nawo sikaye lubekalundi omanyire winjirani wetu tuisye nomanyire njichile ku Nyasaye ne anjichile ano omulyango kosi kunyala kwikoha amangana lingana lyosinyala kwekoleka obwali bwandomerako buno eddaka ya mbola ino Nyasaye anyala kukinga kuyinyea akureyala anyala kuyinya olubekero akureyiro nomanye singa bwochenda n'obwali buno ne nomanya singa buyinye emisango ky'obwali buno kebola obwali n'omulyango ebabe bola Joashi samwana Gideon yali niyombokera Baali nende Ashera obwali n'obwali bwe yali niyabombokera bula bwekuli emilyango chama Midiano kwinjira n'okunyasa abana ba Israeli lakini olwo Nyasaye arula Gideoni nambola Gideoni kyamukingufu kyo nyenyo bola abana ba Israeli barude mburumwa Nyasaye nambola lombo bwali ne obwali buno inyaka sadaka olwenye sadaka Nyasaye namrula mbuto nambola chofunake obwali bwa papa wa Joashi yalombera Baali nende Ashera ofunake chi erelu chi Ashera baleke kuchirilo kulola litala lyenyweta sikira obusuku bwa mnyakana nabo nemilyango chekula na papa wenye Joashi kulwo bwali bwa Baali bwali bwarebwa ne Gideoni nalombo bwali niomboga na inyako sadaka che nelole milyango chino bado chisiaramire Nyasaye nambola funake kulwe kimilyango chilio chenye hachi kalwe ne milyango chilio chenye hachi kulwe sibala sino kubirambilibwa ne ucherela mbilibwa ne bilibwa bilio bya Kenya kawikale kulamu bwo ndakubola omuntu wa Nyasaye bilibwa suwe kombo kubiramota bilibwa suwahenyo biromo chopande bundi bota sikle ucho kunyangana lakini bilibwa bya Nyasaye lera singe silibwa siali shombo kwanende Ibrahim siakira Yakobo nataka uchenda mchikhabi cha Ibrahim alabula kuomboka obwali bota Yakobo siakachende mchikhabi chinota buli yabundwa Nyasaye yalolekera Yakobo yarecha obwali olwe yarobwali buno anonalola malaika olwe yola bwali bwo Ibrahim nalola malaika yabola kweli ngonne kumulyango kumwikulu shikira zina emilyango chomwiko chikuha abundu obwali bolombwa obunyana kubisya ocholubekalundi mulira ya Yesu omanye singo yinye sadaka cho ngalukirani mbola fungu la 10 ni muhimu na ni ufungu wa malango hata Biblia inasema ukimujaribu na matoleo yako madirisha ya mbinguni yatafunguka na hapa wakati Yakobo analala kwa haya madhabahu anaona lango la mbinguni anasema hapa ni Bethel. Kwa nini kuna lango la mbinguni? Sababu ni madhabahu baba yake alikuwa ameiweka Ibrahimu kuweko nyabole obwali nesinde shongo pana uchiayo obwali ta inyamo sadaka cho inyafungu la 10 ya bungo chicha weka ya kaila inyama amatoleo kako no inye bindu byochezere mukunda no inye obwali bwa Nyasaye chicha kukola mangana mahongo nelingana lya Yakobo yakole lya kabili na esi abundu ale ira nabola hapa ni Bethel nyumba ya Bwana Bethel nyumba ya Bwana mpaka saa hii hekalu limejengwa lakini lilitabiriwa kitambo na Ibrahimu likatabiriwa na Yakobo ndiye aliipatia jina Bethel na bola hanoni Bethel ndolo bukongo bwa Nyasaye esilibwa sia Nyasaye siliano nweka eka ya bundu ano no birano chopande muni hani na weli tukulie ndoni Kenya kumanye kata ubwali buno onyana kuikulua ochuru bekalu
uni onyala kuikulwa ojesi barasindi abundu orali nonyala kucheta obwali kunyala kuira kali amangwana kaise khorane ne hanjene saino papa wanje siachenda ota lakini shikira ne kaya Nyasaye omwikolo yangingulani yara abundu omundu aranyala kumbirata omukono komundu kuranyala kumbirata omukono kwa Nyasaye kunginga sikira ndamanyo bwali nenda mato obwali mwebwerira obola Nyasaye ukingirwe amera kaebwa makanisa kamanyambu n'emiryango kyabekula obulamu bwawe n'emiryango kyabekula ekyenya Nyasaye kyende mu bulamu bwawe kulweyako katakandi nawe ohenga merako esi abana bo ohenga merako andika kuiduka lyo no andika sina kitu business shop no kumanani hautapata kitu sababu sina kitu ni lango na itaongea kenyeko manye siyokora no manye singa womboko waliwo niwe kaya Nyasaye niwe kaya Nyasaye Yakobo yabona Nyasaye ninjira anchicha maumbe ikhabi mangaluke nindine ikhabi olwana njore ano eseli khumisi yanje na ambinye kuiwe ne toto ya Nyasaye na mo ikhabi ne Nyasaye na mbola razira kaluga abundu ndakulolekela nyakulemele sali abundu ose Nyasaye lomela abantu ta omundu wa Nyasaye niwe Nyasaye lome nawe bulisa paka womboko bwali moyo ko ne Nyasaye na loma nawe bilibola biramo emilyango chire emilyango kira kwikukira abantu banyakana sikire emilyango kyekala nyaloma n'omundu wanyakana matuka menje ningana diomaleka lyandani nyakubole 1 Chronicles chapter 9 verse 9 chapter 4 verse 9 and 10 ebabe bola yali omundu alangwa Jabezi ne Jabezi alangwa Jabezi sikira mama we yamwibula nasanda na ulabulo ne Jabezi yamenya mbutinyo sikire lire yali ni alangwa lakini lwa Jabezi yakundula lingane lala lyanya bole lyokumalika amasayo kekule emilyango nekate saino lwanji kyawusaya emilyango kinyala kwikoha emilibwa bilekuha mulira lya Yesu subiye ku Nyasaye obananga nyalera mushibala sino nyananga nyara muduma khumugolle kasiye sindinise weranga ta lakini Nyasaye yananga bulitugulwa nanga kuye nimbola Nyasaye niwo waruma mangana kachicha kekoleka ndole binde bikhongo byekoleka bwande saino khole crusade tika ne khulora mangana makhongo kekoleka ndolo mukono kwa Nyasaye kuchenda n'abantu ndola Nyasaye nakingula abantu abwe barakulwa abahamwa n'omusuku barakulwa ndola mangana makhongo ebabe bolamu Isaiah 46 verse 9 Nyasaye kuchula abola Nyasaye abola kuchula mangana akayakola kale kandi niko kayenya kola abola ni Nyasaye na abola undi singa yetawe kate saino mbulamu bubo omundu wa Nyasaye urumile litukule ndondi sae nawo mulyango kikuke mulyango chindi sinira bacha uboa matuka marami lakini Nyasaye umbesi sirenda sinjire hano na mafurakano ne sauti y'oburobi ne kubwali buno ne nawe kenye ho kinge sadaka yo obole nyakwikula mulyango obole nyambire no lwasaya litukulya noni kali amangana kachicha kwekoleka iliye bindu bichicha kukalukhana emilyango chekuwa chosukumbulamu bwo chichicha kufunika mulira lya Yesu nyakusubira ni kusaira nemanyiro mwami alinilingana likhongo eliye nyakhola mbulamu bwo litukulya noni Nyasaye aruma mbole bali abandu babo wane milyango chichifamile chawe amahanga kabatira kata balangirwe kazi Nairobi ne kazi ne wane bakaluka ingo balangirwe kazi Mombasa ne wane bachella ingo sikire milyango cha matara cha babo bali mbuhambe bali mburumwa lakini litukulya nonde nyakula kama milyango chisilima chose chifunika chibala ule mlira lya Yesu osioba no ulila oshoba nolola Nyasaye aruma hole kaundo karanyala kwekolekana na Nyasaye ta abola niyo aliyo kandi buli njeyo nabeo niye Nyasaye wachaka nalomba likulune siyalo mukuchaka niye mukumalisya niye alono kumalisya nali okuchaka sikila niye Nyasaye elira lirya ni Jehova Nyasaye wakulanga na kurobola Nyasaye abola emilyango chinyala kwikuka Joseph yali nyabo wambo hambe
nyebu wamburumwa lakini nyasaye kulo mulyango litukelala. Esta yali nalole khasingo mwana yatima lakini nyasaye kula litukelala omulyango. Abana ba Israeli bali mbubo Misiri lakini litukelala omulyango kwekokani barula. Abana ba Israeli bali Babiloni bafinywa nende Babiloni lakini litukelala omulyango kwekoka no mulyango sikunyalo kwikoka omuli sauti y'oburobi nerechereta olw'abana ba Babiloni benya rula Babiloni. Danieli yakinge sauti nalanga kunyasaye nebilibwa bikoka n'abana bachaka rula nibarula mbuhande nibarula mbuboye esauti ya rula omurumiki wa nyasaye ni kule milyango abali mbuboye Mika 70 nibarulamo nekulira lya Yesu Kristo hani nawe ndakamula mubwo leke milyango cha kuboa chikulahule leke milyango cha kutila mujera chikulahule abantu bahura mbuboye matuku kose olwa Paulo na Sila bali mbuboye balanga kunyasaye milyango chikoka olwa Petero yalina anyakana na tilwe nende Herode olwa barumiki banyasaye balanga kunyasaye emilyango chikuka emilyango chikuke mbula mubwo emilyango chikuke leke milyango chikuke kozikawe komba kekoleke nyasaye kunyale ndakamulira ya Yesu kabana mapepo kumundu ya handako kala kulwe mulira ya Yesu yabane mali yo kaba msubala sino no burumwa bwo butaka no manani wa handako leka nyasaye kulo mulyango litukulya noni obuhambe funike oboye buhalike mulira ya Yesu ndakama Timoni kosi akasinjira ku milyango akabola sonyera kucheta akabola suno chendeta singa Daudi yasinjira Goliath nasinje singa gatekeeper lakini Daudi kuichinelala Goliath ya kwa hasi handili tukulia noni mbola sibulawe si khongo sinyala uramanya saita leke bikulu birule bichemulira ya Yesu bihulahule bileke omenye no mulembe bihuleke omenye no bulamu katika jina la Yesu nyakamulira ya Yesu kozi kaba kakunyasi no timano nyakana matuka menje umafura kano neno moyo kwa brovi sauti ya kinabii ninayo yachulia siku ya leo wacha na ifungue katika jina la Yesu. Ikiwa Bethlehem ilifunguka mfalme akapatikana na hata wewe inafunguka, nyumba yako inafunguka, watoto wanafunguka, jamii inafunguka kwa jina la Yesu. Pata ukombozi, kombolewa, funguliwa kwa jina la Yesu. Natangaza uwe huru, natangaza upate amani. Kama wewe ni mgonjwa, shika mahali unaumia, osala tira umrwe, tira umukongo, tira mundu sala nyasaya kola mangana mahongo ndaka munora na kola kata mkoloba mkrusedi na mrole na andili tukulia nondi ala kola lingana ejo mwana wo mundaranya la kola ta kule yako mlire ya Yesu osi obano umia osi obano luwala obulamu bwicho kwinjira simanyine nsinesi ya kuboata amatimoni ne milyango bya handa ubandu lakini nyasaya rumo mwika kuno amangana ko munwa kwanje sinakakwe hasita ngachichani kahole kasi yambola kuchaka Januari ipo mwika kuno na hulie amatunda kyo limirwefwe nenase nyakulaka litunda lyo limirwanje lilero bulamu mubili kwa mlira ya Yesu kingo mkono ikulu nonyela kinga nonyela hushika masika mahasi nyahusubile kunyasaye omwami we mwikulu libonyela umramata Yesu ahola katesaina hola achenda na bandu babe atira bandu babe mihono no muchila litukulia nonde achicha kaluka nyobulamu no muchile saino akaluka nyobulamu muchile yenjire leka yenjire mbulwa iko leka yenjire umukongo iko leka yenjire mbulwa iko indeyo mlira ya Yesu embonya sai ulo mundu wose yawulisia nda sai mlira ya Yesu Kristo omukono kwa burobi nendo limi lo burobi no leka lulero bulamu mlira ya Yesu amafura kona kuye nonde na ko bulamu mlira ya Yesu na mrisha mapepo itoke vifungu zikatike malango yafunguke watu watoke ndani wakiwa salama. Asante Yesu kwa maana unatenda, asante kwa maana unafungua, asante kwa mama wamefunguliwa, asante kwa wazee wamefunguliwa, watoto wamefunguliwa, jamii imefunguliwa na kushukuru Bwana. Ninasema asante embo kasi yokoleli tukulia nonde mola asante mola hembo eko mkono kwa kuchilila kuchenda no mulise mlira ya Yesu mola amen.
noba nosilikhwanibwa nyobola lituku lya nnondi omwami nyasaye khuhuchila lituku lya nnondi winjile mbulamu bwanje ochende nase buli tuku subye mwoyo kwanje niwo muhonya wobulamu bwanje newafwila chimbi chanje nosimukukha okhurula mbafwa elituku lya nnondi mbola nolulimi lwanje niwe Yesu omwami wobulamu bwanje lira lya Yesu mbonibwe wala amen. Ituku lya nnondi nouchiliye lisayo onibwe chenda winjile mukanisa abandu bekaya Nyasaye khubwa toto nola tolo khuombokwa neno chende milyango ekyokucheikulu pani milyango ekyokuchasita sinokaluke musilimata Yesu akola alingana likhongo mbulamu bwo mmera bananga Pastor Jack owa Jesus Healing Center Bunyore Esongolo Vihiga County omwama khukasiye wochilila musubira wochilila kulondelesya amekyo kano Nyasaye alina mangana mahongo kakhola nemanyiro bwami bwa Nyasaye buchatilo kuchenda mbulamu bwo omwama khukasiye mulira lya Yesu bola amen. Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu